na gutafo enso ka kira ban se ewom se wo de bill no abade nanso so bill no wanhweye ebem wo mudwadie enso akofom wei ene afoforo bi ka ho ene ebeda no kase na no pai na yede amawo na mosomfo a mede kase ebrewo ose ya aboaje oforisuo ye ka hu se kase the sciatica expert womo eka ho ena kase yede ebrewo sa ena OCP fertilizer papa bedwaso no womo so adawro mo ka ho ena o ma so kase yasene ena ne yetumi de ebrewo ene anopai yenye bre na yentie kase mu ensemwe ewom se wosuru kokrokwa manyokuo wo baaye no enwoma sua so ye no wode ahoden aba bewura mu pa eni abatanfo ho ahenha wo mo ho atwo mo adentia eye free education eye na adodan kwakufo ato na niso ade hunu a wo ka kire Ghana fo wode se eyoyo na yekoda nsode saabire na nwoma sua so ye no bekoso a wo se wode nyoma bi ehyemu kana enu ti tablet ye wotoma sukufo ewo SHS yemu sase so wo mo na emu na ranking member Emma Education Committee Clement Apake dia betu dwa se ne tono yenye hwehwemu na empokura no se ye ka policy anado dan kwa akufo ado de ba ye no a NDC amanyokuo no ontia na emom se ye koto bibie no de awoso mo ye hwehwemu ne ehu se sika ye de koto no Ghana fo sika ne bi emfa ba bia eno ti tablet no mo koto ye no emu ehwehwemu have a problem with the provision of tablets for our students in secondary school, as ranking indicated. In fact, our NDC 2020 manifesto also indicated that if we were given the opportunity, we would have executed a similar policy. Indeed, we believe that the ex-while John Mahama NDC administration was executing a similar policy. But what is the point in making claims that are not true? Why do you announce to the whole world that you have procured and supplied 900,000 tablets when that is not the case? And why is government, through the ministry, failing to do the needful, even as requested by the Speaker of Parliament? Eni ye koti ye Clement Apak o se yanhwe ye osukokro kwa manyokuo no wode nwuma suaso ye no kwa akotoa mmenem esanse entro bi a wotwitwatwa se tablet na wakwa akoto no na 100,000 no entesa na ye toaso mamode a na member of education committee ewo mrahye bedwafie Peter Notu na asem a wakanyina se ye kan waye kia wono ena hwe nwoma suaso se ye betwero nwoma no se ye be maake no eye omo asem ha na waye kno eye abidea ne sayonti no eka bia wo ho niti no sebsa abiri ameno kasei BC exams no a teacher for be maake no oma hodu on abantuaka ansa no maake. He mentioned that government has paid for the registration of basic education certificate examination candidates for 2024. If you remember very well, it took this minority to talk about the payment for the registration to enable WAEC conduct the BEC for 2024. So at the time, government had to release 55.9 million out of over 200 million that they owe WAEC. So I don't understand, or we don't know, why at the launch they will claim that they had paid. If they said they had even absorbed, that would have been better, that they have paid for the registration of BEC candidates. As we speak now, WAEC had to postpone the marking of BEC scripts from this month to September.
Ni a wote ye Peter no tu na asem o ka nyina ne se eka gum eno nti no abantu ansa na waye kefo no BC exams ye omatumi amake e de ama wo mo Ghana Union of Traders Association a yetwanetia efre Guta na Guta fo no omo na kra nwoma di fra brochire eba ene ka injie ene nwoma bi akeka ho no omo asem a edwadifo ka bomukuo na omo asem omo eka nyina ne se ne okọ aboho a enwoma enko yie krakrakra so ode nwoma ebeba omam ha no eka ye de toso ema omutua no enya asem ketwa ene akumasefo okra no omusu omanum ni nyina ne se so yi nwoma no na wudi fritema aboho eba sika ubetuatua ne kwamu ansa akra na se injia ye de abedu so me magazine no enya asem ketwa akra ene to omo ka nyina ne se ewom se Ghana Shippers Authority Bay no ayapase ne passe ne daben July 29th afi weyem nanso so no be no mo pass ye se kebabua wo mo no wohwa enwoma enhyeda nim sa eno nti na omo asem omo ka nyina ne se de omo ka akira aban no se aban antie na wansnya sakraye ewo sa besinim na antumi amwa wo mo a amwa kra efrise ebeduru baabi ne koye befa so bekra nwoma dia ba omam ha no ano be de pa Dr. Joseph Obin ono ani dwemtani ema Guta ensema wo kire mu akire yen enie ti ye ko mi ye ka ye nwoma eno bi obi okete si e ko China si e ko Turkey si e ko India baby obi ko bia ye ni bia ni enu chaka ye da me so ye no be ye atia on si afi so o ko ko nwoma o ko ka nwoma da no bia be register wa register wa to me and then so to 60,000 Ghana cedis so wa register me money bi bia 20,000 na be ko dem and I say na we dey train say na you want me right to say we register now only to registration only to cancel and only to suspend it because registration the Canada let's say your permit and license you are not in a license regime you are not in a permit regime import permit regime you are in a trade liberalized regime if you be any sir we don't think you should be quite na Ukraine ma bi say you are not to be be asana with wakwakum nintina you be atujan na we go try say we ko yini ma no so we be member no Panipa wono ena Guta Ghana adwadifo nkabomuko wodano Joseph Obin ena yekotie ye no na Ghana fo yekonsie ni akoto aba na aba yekoto no ya asundue aba kyerwa adwene na menkyere ma adwene aba akokɔ bon brekuo bon no ahwem no ayidi opɛ se eyosuko kuroko amanyokuo na apɛ so to aba ma no anase NDC amanyokuo na apɛ se oto aba ma no anase bedi akokyeda na apɛ so oto aba ma no obi anu ni asɛm ni nyina ye asumdue so a na chief executive director Emma West Africa Network for Peace Building Lavinia Ade Mensa den semo akanyina ne se entiasia pamu a empempi no ya na amanyokofo de wo nsa hyase si ekoto aba ne beto awie na Ghana beda so ade asumdue na asumdue bua no Ghana fo ye pe ne yanya no ye begusu ne yano mano na sabre no de NDC amanyoko no arezi concern se nyoma bi enkoye eno ti se ode ne nsa be hye saantiasia pam na asepa de ene ne lalai eno na dwomtani ma NDC amanyoko no onimonyafo Johnson na Siedu Katia dia tudwa ni nyina kire no executive director ma Wanep Emmanuel Bombardi o se de NDC fo ka no ekwa bi so no mo ya adwene every say wo hwe kasa bi a security wo mam ha yen hand over yen fa power no ma NDC no enye kasa papa na sa kasa nipa wota ka bi pa ne brand champon wota ka kasa bi pa eno ti no se Ghana benya sumdue pa de a ene kasa bi wo ho ne yen hand over no yen hand power no a yen hwe ne ye pa na MPP amanyoko no etai ewo mo ano Emmanuel Bombardi yekotie do kan
chair of the National Democratic Congress has a point. Peace is not about pacification. Peace is about justice. And that's why we say another name for peace is justice. So what we need to do is to hold not only political actors, and that's why I don't want to look at it as NPP or NDC. I want to look at it as individuals who must be held accountable. Honorable Brian Achampong, 3 times he talks about not handing over, and he repeats it each time by doubling down. Former executive director Emma Wanep, Wamo, Panimpa, Wakwa Humjemu no, Emmanuel Bombardi, and Yakoti no. Na Oba Waman Ganem ha, Yaka peace ya, peace no, peace council for no, Dodo noa Ekura Wamo. Na ene peace council for eso catch and this Amanyoko no say, Adawuroma, say ye free to aba e womam hano. Say ye can entiasia pam a yes and sanya omo tai esan pa ene to obesra omo se adwobreu de asie bia no mo hwe no omo fa omo sa entiasia pam no asem na kasasie yi ekoso wa bra board member Emma Peace Council Mrs. Joanna Opare oshi ansam trofo eno de sansem bo nyina da atruga nyametini aka sesi ase ye buso ye ho adwuma nyameka ne se Sabi, no opposition na. Usu nyama ya oya usu gada se usu onya ho a obebe bi ni ade na onwa ko mo asem se nyama bi wo ho a eda onwa ko maso ni ade yate nia e wo se ye anamo e wo se ye to ye be handle nyama na bibia ye yie no ya hase nti bibia ye yie so a mo beti ye nka Joanna Wapare ene ena yekotie ye no na entu akase ne so manka na adehye na yekotu aba yi ene omanfo pipi no a omani abre ahemfo no omani abre NDC ani abre MPP ani abre ene party ahodo nyina obi ewurawura fiem ba bi obi abekọ no bekasa na beto omanfo asum na wato abade ama wo mo no ena sa abre wodi hu dwuma ne de ani echem ewo kwabere is abato mpeso aso na kwabiri is Asante mantem heya osurukokuroko amanyoko no woman organizer Emma kwabiri east abato mpeso aso Mrs. Lydia Nkroma sabre emadwadifo ahemafo ene manyina ewo mpeso ano so ena sabre waka mu nyina bom no se moye ma ye ka Ghana kura no ma dia efrise se otete oba ba ko a watete o mamu nyina eno timofo moni entofom na break the 8 no na yahwe ne break ya Ghana ma ho nyina beto wo mo monhwe se osuru kokroko amanyoko ba ye no emadwadifo nyina da ho ato wo mo Ghana ma ho ato wo mo eno timom yahwe yi ne yento aba na yemfama osuru kokroko amanyoko no enepa ebeye emadia anything I ebeye ye no ye operation 100,000 votes say eno na say ya hwehwe wo pabri say eno ti ya adwumaden eno ti na nakonya basa yan free market women eni sabi wo wo mantam nkrofobia bibi nto wo so mo nto aba wo mo buafo na safo ni nyina eno wo nyina nkamom na de ha wo bibia wo mo ntumu ne nka hu se asam no anyere a ente ti a ente nyina ya sese ye nyina ya nka ehu ammom anya ho namba ako amaboso ba ako ankasem ba ako na ya fan support ye raba omia na want me anwe na election na emaye na ebeye mo bokese wo Ghana eni ye kotie ye women organizer Emma Kwabiri is abato mpeso aso Mrs. Nkroma ena ye kotie no na eno akire ena nana amapoma wono na Ashanti region no obobo adom anom emama ono so kasa kakra wudwumadi na se I Kwabiri is constituency na ye constituency and ma executive boy secretary police station secretary police station women's organizer and I share then I share ye perform akoye aka to mu ha na nye boni bia yes it is possible ya me ya aduma 7 December free education will be semenka adenti no bi yenka efie ba ku ma me ba ku ni ma 5 obi abefa sa aka ni na wa people for kwa nuanom NDC any other political parties obia enya sa ye Sompa so
Dombo buafo emama wa Sante Mantema ozukokroko ama nyoko no nana ama pomane ene ekotie no eno ache ena Mrs. Rita Osei ono so a women organizer ewo Germany was ozukokroko waboa ma free education koso pa eno to mbete asifom no mo aboa campaign se de be ya MPP ama nyoko no ebewini bro imu haya mamponten na me o Germany the women organizer then women MPP e wo Germany ye boy ya wo modern pardon den ye de 8 no ye pese yitimi breaking no afi enti sabre ya me ka say eye women swing ya wo Germany ya ahoboa den Nyame adoma November yeba Ghana yabe boa me ya campaign no kopem say e beto aba na wie Madam Rita say ono so free Germany oso omo abobo omo so omo behwe na campaign no omo tumi de omo ho agim na omo ato abawie ansa no beko Germany a omo akọ Germany na ya de ani extreme ewo popuni mantem kropom enkran na eho na sabre protoa ene GPL2 fo no omo anya na ni nyina ne say omo so baabi omo kọ GPL2 fo baabi omo kọ no protoa fo no mo fo mo eni omo chi emfa nkọ efiri asase no enye protoa fo dia se omo pe baabi no makogina no mafani pa enye GPL2 fo no asase so na public relation officer do kasa ema GPL2 Haji Abbas Moru ono ene kansem wi HSM trofo yawo ehyehyebe wa ya constitution no mu se obi soretia omumpanyimfo no ati se yen hwe se asema odi atompanyimfo no anokware ana enya anokware what do we do ye ko asem na asem no emu ya dru ye set IMC interim management committee na interim management committee no say na ye set no omo office no ye say we want to set them aside no ye be you nipa ba kwa afi omontem omo level allegations against omo office no ye adwuma wie ye ena omo office ansana ana omo aye level allegations against no omo ko fan crofo by talks Abbas Imoro ene ekotie ye no na drobafo wo mo eye ahyenkafo na omo trasiti ananim no so no omo asem omo ka nyina ne se protua for se kanashi bus terminal no omo mo nyina so bi amala wakọ protua no me na me de ba park ne so onu no to so akwada odi obesu ejuma o me ho onu no to so 6 me na me de ba park ne so me na mi kire ni ejuma e wo park ne so mi kire ni ejuma wie ye no mi sa be ye peyi onu no be tu bi abia so elo no ma kasa mi ko protua ana mi ko cooperative mi che me ho se o mo ko na se se ande wususu abetowa wusu ko protua ante ko protua ka obedi ye enti sa bi na o ye ne de wan sisa na de ende de beba do ende de beba na se na won mi se ya kikan ya mpenfu no abetu efe e wo kaneshi ha ya di asumpa ana ate ya jetum na mo ya sebo enese ya yokan se mpenfu no ko no bi fa o wachi no ba kaneshi ha no bi bia ankoso a ene muti muhu ya musu ye adobafo a omo ewo GPL2 omo se protua for no ya adobafo de nenso so no kaneshi bus terminal no omo ma omo nyina bi omo nyina so no ma lodu aha ene brem yede no sia kasie ebesie samufo eye Asante yeboa Benedict mi sister Kuku Veronica Jando ono ene bom chidom echinchin fidie no ede maame Kevin Oyata ukomfidi dem ho a ono so eboa ye azuka so ewo ho ye beda o mase papa na OCP fertilizer no ebi wodwa so kope bitoi ena sabre 21st clinic the sciatica expert sabre oko South Africa eno ti no ofri Europe no ye kwa kutu sciatica yade no ase mi ameje bre ekenkan kase ede mawo edi ameje so ene oseya aboaje ofurisuo na ye so de akoi o mahene yadubu ache ogusu ebe ma wiase nyina ache eno ti nyiwa fidie no